Ghana for see a breaking news whereby they say kotoko for akon mutu yom ko US no aye Sudan prayers me no mun na ba ko pra na na operation no prayers na adwane a CTT Canberra capture wo ma aye ka bia ba be form do mko private ka bia be form ko a o ma hwe ma be si na o mu hu wo mo ama ma chi be ba so yukra no o mo bi o mo ba so prayers ni be prayers na adwane enam IMC a o mu nim hwe o mu nim de o form no o be so good team na ma se mu tu kwan ya kotoko fans yes munyai me say no me nya kotoko fan me ja team no obo aso yin so me hwebo obi IMC fam ho ncham da if them good right now you me IMC mo resign sisi yi mo resign sisi na say fam ho ncham da mo kutune na ne apon sata mo Fabio Gama za Brazil prayer Fabio Gama o bai Ghana kotoko be bo kotoko fo assign de ne bai omo ton de ne bai so ba free agent nsu omo de omo nyina to ne apon sata omo tu kwa ko Dubai ko bo e ma dwumade so mo de omo di wi atwa picture e she jalabi atwa picture omo bai omo nya bedu ya tete obi adwane wo Dubai ono mo tezi na ne apon sata time omo tu kwa ko do tezi obi dwane e fra ne apon sata de press bi tu kwa ya omo zo mo dwane ne apon sata time ensi da ba ya mi so se episode mo gutina ni ma se ma bika otufu se tu de second openso timura obesa ni buwa se kana ankasa me se mo research se fa mo ncha mo da was my sama press mi nu adwane akodu na mutu no yesi munyaye wu munyaye na kotoko no wote se Madrid ni basuro ne wu what is Chelsea na se Manchester United na se Real Madrid player bi na se basuro na player bi etoko akọ US ko wo ama player wo pra coach ne de na akobida and team manager team penifo de player bi wo pra etuko akọ bobo de what bi wo yen fa and ko ara me yen me ya ngita mu kudwamenti ma manage players ni ya players mama mu mienu Sudan players mienu no mama coach ko si apia don ba mama mu mienu nyina tim ya dwane abro omo contact wo team ni mu omo contact you omo sa contact you enti won te player bi wo contact obaso na Real Madrid Chelsea Manchester City ama coach ni de netu kwa ko US ma players no nye player na wo contact wo team ni mu no player na dwane da what be da e bin si that is kumasa se kotoko ko na sa se mu besi masi media ma fotu kwa ko US what is the players be dwane da I am telling you the truth mo good nim na ase timoni ye hwe ma mu na nim ase me say I am mo rejoice see na say asakotoko fa no ye fa mo ncham da timona mbese mo good nim na ase no ni nyina so firi empanimfo na MVP fo ndi se na kufu ado ene mahama o magu man nim ase ma oje o man ase ma say opa US for fa premier besi ase an e be fa Ghana for do metu kwanye do mako US en ka no ma baba akokora wa ase no so man nim aye den e so didi kura ho men ebi na should na players on ba o me so mo ko no mo ko mo ka so mo ko du o mo mabi asem no e nim go ase san so wo sere kotoko kuma se sanje kotoko